Evo ljudi, da vam pokažem neka auta u Beču, koje su cijene u Beču, na primjer. Evo neki Ford, ako možete da ga vidite iz daleka. Ford, tu su Fordovi. Idemo šta kaže koji model. Ford Kuga 2.5 line auto, 36.990 godište, 24. Kilometraže 11.345 km prošlo, 112 kW, 152 PS, benzinac, hibrid, elektri benzinac. Tako da, evo kako izgleda autić. Od pozadi, evo ga auto, Kuga. To je, ovdje ima autoplac, kao što možete da vidite, i servis. Evo ga neki Ford kombi, možete da vidite kombi, da vidim šta kaže. Ford Transit 33.950 eura, 33.950. Znači, on je prošao 17.406 km. Dvadesetčetvrto godište, tako da nije loš, nije loš i ne daje se nikakvi keš unaprijed, tako da možete da ga kupite na rate. Tako da možete da ga kupite na rate, tako da ako želite da kupite, evo kako izgleda auto. Vidite? Evo kako izgleda auto. Transit, dobar je. Ono baš je ok. Baš je dobar. Tako da, ako se nekome sviđa, možete da posjetite Nissan. Imate i ovaj kombi Ford, isto. Samo na njega ne piše cena. Evo kako izgleda Ford. Idemo dalje. Imate ovaj Ford. $37.990. Ford Kuga 2.5. Znači 8.477 km prošao. Hibrid, elektrobenzinac. 112 kW, 152 PS. Znači evo piše cijena, možete pogledati kako izgleda auto. Evo pozadi kako izgleda. Unutra. Nije loš. Evo to je neki, možete da vidite prodavnicu. Evo ga Nissan. Evo ga neki Nissan. Možete da pogledate. 39.990 kilometraža, 18.619 km. 2.5 Ford Kuga, 166 kW, 225 PS. S-Line. Ovaj. I ovaj nije loš. Isto Ford 35.990, Ford Kuga, hibrid, elektrobenzinac, 61.000 prošao. Tako da, i ovaj nije loš.
isto Ford Kuga 2.0, 140 kW, 190 PS, 66 km prošao, 66.000 km prošao, 33.990 košta, automatik, tako da, evo to, ovo baš lepo izgleda, ovaj je dobar, evo imate i ovaj, jep, 47.990, kompast 1.3, 132 kW, 180 PS, 23.000 prošao, ovaj je dobar. A imate i BMW, evo kako izgleda BMW, on je nešto jeftiniji, 18.990, elektro, 57.000 prošao, 125 kW, 170 PS, on je 18.990. Evo vidite, imate ovaj Ford EcoSport 1.0, 14.490 eura, benzinac, 92 kW, 125 PS, 92.000 prošao, 2019. godište. 2019. godište. Evo imate ovaj Ford ima 18.290, 92 kW, 125 PS, 24.000 prošao, 2022. godište i on je lep. Evo imate i ovaj. Ovo je Ford Mondeo Titanium 2.0 TC auto, 21.580, 2019. godište, što je 110.000 prošao, dizel, 110 kW, 150 PS. I on je dobar. Evo pozadi kako izgleda auta, tako da nije loše. Evo da idemo ovamo. Evo vidite koliko je to veliko mesto. Evo ga Ford Focus 1.0, 26.990, benzinac, 92 kW, 125 PS, 2024. godište, 7.000 prošao. Evo ga Nissan, vidite kako izgleda. 28.990 košta, Nissan Juke 1.6 hibrid i benzinac. 69 kW, 94 PS, 15 km prošao, 24. godište. Lep autić. Ovo je lep. Evo ga Nissan, ovo je malo nešto veće. Ovo je kao neki Jeep. Ovo je Nissan X-Trail 1.5, benzinac, 120 kW, 163 PS, 2024. godište, 5 km prošao, 44.990 košta ovaj. Evo ga još jedan Nissan, ovo je kao neki kombi, Nissan Tomstar Elektro, 2024. 5 km prošao, 90 kW, 122 PS, 37.990, to je kao novo. Imate ovaj Ford Kuga 2.5 Duratec, šta kaže, benzinac, 112 kW, 152 PS, 2021. godište, 41.000 prošao, 24.990 košta.
ovaj. Sad idemo ovaj. Ovaj već, oni su slični. Slični su, da. Ford Kuga, hibrid elektrobenzinac, 112 kW, 152 PS-a. 2022. godište, 17.000 prošao, 39.790 cena. Evo ga kombi. Ovo je lepo izgleda. Ovo je baš dobar. Ford Touran Custom dizel, 100 kW, 136 PS-a, 2024. godište, 20.000 prošao, 62.990. Ovaj kombi košta. Evo ga još jedan kombi, Ford, ali nema cenu. Evo ga Nissan. Da vidimo ovaj Nissan šta kaže. Nissan Juke 1.0, benzinac, 84 kW, 114 PS-a, 2024. godište, 2000 km prošao, 27.990. Ovaj Nissan, taj plavi. I ovo je neki kombi, nema cenu. Ford kombi. Evo, Ford kombi. Ford Transit Elektro, 2024. godište, 1638 km prošao, 196 kW, 269 PS, 55.990. Ovaj. Imate ovaj, evo ga, Peugeot Boxer. Ima što kaže Boxer. Peugeot Boxer Elektro 3.5 Elektro, da ima 96 kW, 131 PS, 2022. godište, 18 km prošao, 55.990. Dobra cena. Nisu baš male cene. Ford, imate ovdje, to je prodavnica neka Nissan, imate Alfa Romeo, Jeep, Fiat, imate razni auta, imate kombi ovamo, imate razna auta, da vidite, imate ovi elektro. Sad koga zanima, može slobodno da dođe ovdje da pogleda. Evo to sve. Evo da pogledamo na primjer ova Alfa. Alfa Romeo. Alfa Romeo Stelvio T 2.2 16 ventila. Dizel. 2022. godište, 30.000 prošla. 58.990 košta ova. Evo vidite kako izgleda. Dobro izgleda. Imate razna auta. Evo Fiat. Da pogledamo ovog Fiata. Šta kaže. Ford Focus 1.0. Benzinac. 2023. godište. 2000 prošao. 24.990 cena. Tako da imate razna auta. Evo imate ovaj Ford Focus 1.0 benzin, 2024. godište, 21.000 prošao, 25.990. Znači ovaj Ford beli. Imate ovaj plavi Ford Focus 1.0 benzinac, 2023. godište, 7.000 prošao, 27.990. Ovaj plavi. Taj tu. Ovaj nema cenu. Evo, isto Ford Focus, benzinac, 92 kW, 125 PS-a, 2024. godište, 3.700
744 km prošao, 29.950 cijena za ovaj Ford. Za taj. Evo ga sivi jedan Ford. Sivi Ford. Ford Focus 1.0 EcoBoost. Benzinac, 92 kW, 125 PS, 2024. 4.273 km prošao, 30.990 cena za njega. I još jedan Ford Focus, benzinac, 2024. 4.420 km prošao, 92 kW, 125 PS, 28.990. Tako da, to je u Beču. Ovdje to je neki salon. Tako da, Ford, tako da možete slobodno kucite i možete da nađete njihovu stranicu, pogledajte. Ako vam se svidao video, lajkujte, zapratite brata na YouTube, na TikTok, da snimamo i dalje ovakvi videovi. Ako vam se svidao, da brat snima i dalje. Tako da, to je bilo to ljudi za ovaj video. Volim vas, brate. Ćao.